Mbia mwana sana umwanchi umulio betaseni kia Ndizi TV no gasemera kwa nimna kwa beri kugutwara oboligerelia borobia nabo igokwego kelia emerobilio a megitaseni kia Ndizi TV na biro bindi ndengo kwaligania SMS ya mangana maya ili ndengo manye na rya bereka bakorekana kora chingongo chansi inyi chense asinsemo chiche mitandao asinsemo ya Facebook na bakwenda gutobwatia wetera Ndizi TV News Digital na wiga asensemeria YouTube gwetera Ndizi TV News hasensemo ya website na bakonya gwetera www.ndizitv.net ireterane Fridah Kerubo na sinsemo chichebiyoro keldo ni gotokobwatana nere Joshua Auta ulioko nekebna chibichane iliogire wekera sole asinchira ya bene nere Abigail Nyanchama toskata nyegerangu rinanda segekeke kerebosio elinde ngomanye amange asinchira iyo bwenye. Toko ya chaka Amayia yebire bigani otoko ya chaka korase county ya Kisii asengo komyabuna university ya Kisii ritkolia rero nigo yabagegosio lya omoroberio owakili wa watoto club oyo olengete gosemia abamenyi be county ya Kisii igoro yo gotanga okunerelia kwa bana nabo igo gotanga obosara kwa bana abanyaruka okwana omumaneja bwekyombe ya Child Fund Kenya oyo korokwanganera Eunice Kilunda nigo ayeneke mnamba chikorwa amaigerio ndako ayenekia obokoreri obiyana boigo kwegerera abana asorogongorwa Gusii oigo nigo ayeneke mna nigo barachikobwatia lichiko osekobwatikana ne lichiko lyo mwaka bwechiri bubere na 20 aso kwegerera abana. The program is an initiative of NCAJ, National Council for the Administration of Justice, working alongside partners like ourselves and of course Kisii University, and it is aimed at supporting the communities in terms of legal representation, especially where the rights of children are concerned, and so representing children issues, children affected by various issues, and also educating communities on the rights that are provided for children in the Children Act, and of course based on the United Nations Convention on the Rights of the Children, which has to do with rights to development, right to survival, right to protection, and right to participation. Watigana na yona gosikamutu sense nendo manchumuriye ni gongo kumanyumna abantu batamanyire ni gobabeta bagwikirana asensemo yemenwa iyo gotoka ase sub county ya Nyamache nabigo gokora obosagani asibabete bagwita omwana yomo kurende ni gobabete bagutigera abana babere chinko machintindi ababete bagwikirani wa ase nyegitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital chinga kibagendete kurondera obugima bwabo kurende omubere bw'omwana yoni gogendete kubekwa asenkendu ya Nyamache. Chinsa chalenge sana bono inche ngoja nkoigulige na lyakiru mugako yare natanga nitikoigu nje bono kerongo cha koigu ninkonyorate ni inalie umuntu yari nite message igo bakomotevinga tate cha kongorera abana nkochaka gukura ngaigo muntu ajete kare nyomba akare goita abana ntaigwete kachaka gukura inachaka gukura ali amuru tetebeti akasoka bono tachi koirana togo chigojero gato konyora abana baitira manyingoka ingo chigokuno yo moyo bono kwete nkonyora ngamwana olitaiyo akire igora amanyinga charare agakubo nabayari ndingo ta Marieta Nadia ni murango kemu oyo no mocho abaje koro bana baitira oyo mu murwana mugakanyene bw'umujuri yakurukumbande mugusu oyo mu murwana kuruganga engenje nalo dekia beru muchiyo yoleru na machambasi inu uchambasi mbaya sana tujai kuona tangu tusaliwe bwana tumeona uchambasi imeingia hapa na askari wanakaa kwa hii plot eti wakiwa na mewa kuna boss boss hapa mimi na hiyo ni mbaya sana tangu wamekaa hapa karibu miaka 10 hakuna kitu wamechunguza inaendelea nini
Na hao watu wa majambazi wamerudi hapa mara 10 kuchoma boma ya mtu na kuumiza watu bila kitu. Na huyu mzee hana kitu chochote, sio mtu wako na pesa, ni mtu anakaa kwa mawe, hata ukiona vile amekaa hata chakula ya kula hakuna. Ababwatani nibo bagendete gwesoke bene nabayigo kwerubira wikirano asobochori bekyama ya UDA obarabo gokorekana omutinyi 12 omwaka oyiga abasubati nabayigo abasaye nigo babule ba gwesokia asobonge eliokorwanira ebirobo asabamenye be county ya Lamu litkolya rero banyora amaigerio igoro yokwerikia nabayigo nakibobonete wakachikura asobochora abaraiba chinga kicho chechikura ile 1111 ile yangu wale ambao ni registered members sisi kufanya uchaguzi siku hiyo tumekubaliana kwanza kwa sababu ukiwa na kuna 3 representatives of farmers uongozi wa chama. Kwa hivyo kwa wamama na hii ni structure ambayo inaonyesha kwamba hiki chama kinataka kutambua na kusikiza sauti ya ule mtu wa chini kabisa, kwa sababu kuanzia kwa polling center, kama kutakuwa na viongozi ambao watakuwa wamechaguliwa kwa hichi chama, inamaanisha kwamba hiyo sauti ya chama itakuwa inatoka mashinani. Katika zile categories 20, katika zile categories za polling centers, vijana wamepatiwa special category yao. Hiyo ni sign kubwa sana, ni ishara kubwa sana that wa vijana wanatambulika kwa UDA, wanatambulika na serikali yetu. Umuhimu wa hii grassroots election ambayo tunafanya mwaka huu ni kuweza sisi kama wanachama kuwa mahali pamoja na kuwa na sauti moja. Kwa sababu tuna information ambayo tunatoa kule katika headquarters, tungetaka watu wawe wajumbe hapa mashinani. Kwa hivyo hawa viongozi wetu watakuwa wajumbe wetu wa haraka sana kupitisha ujumbe na kupitisha ujumbe ambao ni sahihi. Na tumepanga huu uongozi ukaweze faidisha vijana, tukawapatia nafasi vijana, maana yake vijana pia tunajua ndio viongozi wa ekyombe gya NCC ni wakiabereke gukwanira igoro yobugesa kwa ase okwaina na amabaga